IFM News. Lokal. Idol Dance, manipod pasukan kami yan. Naperding water line, iti Pasoy Ilocos Norte, gupuan ng Balangking may Baguio Crossing. Ako na ni Mr. Maxal Tabihen, manipod ti pigaan mo, iti agdama, keta madama, iti panatarimaan, tinaperdi nga service water provider. Hanggang pa lang iti sangdamanan, iti duwang Baguio, na nakastrek iti Philippine Area of Responsibility. Ako na ni Mr. Tabihen, nga nabagaan natin, dagitay nagdumapay ng LGO, akal pasan iti pre-disaster assessment meeting, iti Line Kalman, nga pa lang karatoy whether destroy banks at na mabantayan di pag-asa na nakastrikan di Philippine Area of Responsibility. Oo, yun din ang problema natin kasi ongoing pa, especially yung sa water distribution line dito sa may Sulbot Pasukin ginagawa pa. Actually, maayos hanggang mamaya pero yun nga, yung flood control structure na nasira doon, yun ang magiging porsyento natin. Malagim Idol Bernard, yung nga iti Baguio Crossing kaya tanong pisang na perdi dati linyat ganum iti pasukin lapot pa nakaperdi dati flood control project kita pasukin Ilocos Norte kita amten da ang mga tadangan iti panakadigdig na sa ti todo kato Baguio Emong Kendante na nakastrek in the Philippine Area of Responsibility. Tamang kailang manipod iti TDRRMO Idol Dennis Felicio, Tatak, RMN.